Čavo glave, ne, čao glave, zna se da najjače glave gledaju ovog strikana. Danas, ma što danas? Sad odmah, idemo škicati studentske poslove na studentskom centru Rijeka. Kako da to ne možete sami, ali ja bi vama i pelane mijenjao da treba. Samo javno. Tu smo na web stranici, odmah očavamo njihov moto, budi ono što želiš. Ja samo želim biti manje autističan. Prvi oglas, fizikalije za minimalac. Jel, ja leđa da krivim za 5 eura sat? Može. Kompetencije očito ispunjava. Odmah možemo uočiti ovdje mnoštvo reakcija ismijavanja i plakanja, jer šta je neko smiješno, drugom je tužno. Ili obrnuto. Hrvatski Telekom citira: ako misliš da studenti rade za satnicu, ovo nije posao za mene. Ma ja sam lud. Jel u minimalnu satnicu uračunato i karanje o buljaki sam, lopuže jedne? Da vi mislite da ću ja ove mizerije od poslova obavljati solidarnost, jer mi je dosadno doma, da? Jel samo meni lice ove maskote nešto želi reći? Liče trepni 2 puta ako si otet. Lik blijed, provukli ga kroz filter za osmrtnice da se ne vidi. Motor u ljekarni, dermokozmetika, neke pederanije, a vidi satnicu s provizijom. Pa tako se motiviraju studenti. Hrvatski Telekom vadi blokić bilješke, piši kemijsku. Studentski centar, tatica, bog, otac studentskim poslovima, kao mesija daje nam velikodušno ove poslove za zakonski minimum. 5,25 eura i radiš za studentski centar Rijeka. Bilo koji davac posla koji studente plaća preko studentskog ugovora njima daje neki postotak. Logično, bruto i neto. Ali u njihovom slučaju provizije nema, zato što provizija ide kome? Pogađate? Studentskom centru. Znači manje njih dođe plati studenta nego bilo kojem drugom poslodavcu, tipa Megić. I propali da malo to studentima iskeširate, tipa mene. Još fizičkog poslića. 2 do 3 sata posla za 2 studenta. Pa to se honorarno isplaćuje. Uostalom, koji vrag će im studenti za ovo? Nek nađu 2 uhljeba s biroa koji piju kavu i nek tegle. UNICEF, joj, jel to traže one ljude koje će mene zaustavljati po korzu, kao imaš minutu? Onda će mi ispričati svoj holokaust, pitat za pare, hoćete li donirati gladnoj djeci? Neću donirati gladnoj djeci. I onda ja ispadam šupa, ugovaraju me iza leđa. Hodajući billboard. Stave koordinator da se osjećate ko neka glava, ja radim neki bitan posao, a u stvari se klaunirate na hladnoći, u javnosti. Pa ja nisam lud da se sramotim za 6 eura. Čekaj, ja se tu sramotim za džabe na YouTube. Tražite li još studente? Šalim se, nije to niš sramotno, čak mi je to i simpatično, jedno što ne mogu likušama gledati u dupe jer imaju taj znak, to je više moj problem. Radno vrijeme 8 sati, pa cijeli dan mi tu ode na posao. Šta sam ja, dežurno drkalo ove firme? Ja studiram, ja učim, ja idem na predavanja, obaveznih 70%, molim lijepo. Kako da ja to stignem? Prodavač na benzinskoj postaji za 5,5 eura. Pa bolje da stakla perem na benzinskoj, za te pare više bi zaradio. Još da sam žensko, da imam sise, ja uvijek kažem. Kad je biznis u pitanju, treba iskoristiti svoje potencijale, a ne se pozivati na neki moral. Opet UNICEF. Evo, doslovno ko da su me sad zaustavili na ulici, tako se osjećam. Ko bi radio za to? Ma ovo su preplaćeni poslovi. Ja da sam asistent za poslovne planove. Pa meni bi ovo bilo previše para. Ja bih rekao, stanite malo, previše to para, smanjite malo. Evo na. Eto sranja. Traže studente od 7 do 19 sati, to je 12 sati. Kad da ja stignem pisat seminar, kada stignem učit za faks, kada stignem ići na faks. Znači rad do daljnjeg, pa ti trebaš osobu za stalan radni odnos, a ne studenta, plati radnika. Pa ček, to kao skuplje, a? Uzmi studenta i brojač para ide brr. Ovakve poduzetnike treba pozatvarat. Opet jebeni UNICEF. Neću donirat gladnoj djeci. Trgovački sud u Rijeci. Ako neko ima para, ima trgovački sud. A vidite koliko bi platili studenta? Ništa ga ne bi platili, oni bi džabe. Da je zakonski minimalna satnica manja, platili bi manje. Kako znam? Zato što je ovo zakonski minimalna satnica. Znači nazvali student servis, rekli ja bi jedan oglas, može, koliko biste vi platili? Daj, stavi ono najmanje. Molim?
Ti mene gledaš od crnca, a? 5,25 eura. A ništa napiše da tražimo volontere. CAD produkt, obrt za projektiranje, tehničko savjetovanje. Pogle ovo. Znate vi koji su ovo programi? Koliko koštaju licence za ove programe? 5 eura sat. Za ove pare ti AutoCAD ne bi otvorio. Pujevem ti. Šta će studenti s tolikim parama? Porsche Rijeka traži za 4,78 eura. Kad da ja s tom satnicom stignem kupiti Porsche? Porsche konfigurator, najjeftinije, može Cayman. 70.000 eura. Ako felge hoću, kako da vozim bez felgi? 72.000 eura. Ovom sadnicom. Ne bi ja lupeto koliko je to sati. 72.500 dijelimo sa 4,78. 15.000 sati. 2.000 dana ja bi trebao raditi Porsche u Rijeka. Studirat 5 godina da s studentskom satnicom mogu kupiti taj Porsche. Bez ikakvih troškova života. Pa bolje burazeri da uložim u crnce. Nije li legalno kupiti crnca? Na početku uložiš u biznis, kupiš par komada. Znam ja mora biti na marketplaceu. Nek svaki radi meni za 7-8% i miran. Passive income. A šta kao ilegalno kupiti crnca? Fuck. Pa nigdje ne piše da nije, mislim. Kako nabaviti vatreno oružje? To nema veze s ovim što sam ja pitao. Bilo je tu još poslova, tipa traži si crtač u AutoCAD-u za ništa para. Izgleda da su osvijestili malo, pa su apsurdni i počeli brisati te oglase. Šta je loše, jer meni content ovisi o ovom. Ja ovdje ko strvinar, a šta da radim? Da se prodam u Bjeloroblje. Ok, male su satnice, ok. Ali ajmo vidjeti kakve su satnice bile u doba Tita. Šajs, ne toliko daleko. Evo što sam našao. 17 kuna sat, pred 5 godina. Od 7 do 15 ili od 7 do 17. Pa kakav ti jebeni student moraš biti. Isprozivali su ih ljudi, ali da stavimo u perspektivu. Cijene u 5 godina narasle su od 17 kuna do minimalne sad 40 kuna. Što je lijepo za studente, dok ne skužite da tete u Konzumu rade za 300 eura penzije. Pa nek vam mama radi za 300 eura mirovine. A neko i to mora. Ne mora. Da niko ne radi u Konzumu, digli bi plaće dok ne bi neko došao raditi. Ali pošto sad ljudi rade za ovu paru, zašto bi dizali plaće jadnim prodavačicama u Konzumu? Ili penzije? A Todoriću mažuranići. Kad neko kaže ima posla, niko neće raditi. A ko da ti radi? 15 godina iskustva da imam, MS Office moram znati, engleski, vozačku, hoćeš i džigericu da ti dam? Ma ja sam lud. Možda sam ja razmažen, ja bi najradije da ja zarađujem od YouTube-a. Ali ne mogu to svi. Ne mogu ni ja. Sve to treba da se plati. Ovaj edit, ovaj thumbnail, ovaj content, ovo vrijeme, ovaj humor. Na kraju ispadne bolje da sam boce skupim. Koliko boca bi ja trebao skupiti da mi bude minimalna satnica? 5,25 podijelimo sa 0,07. Ja bi trebao po satu skupljati 75 boca, minus još vrijeme dok ja to odnesem. Pa šta bi ja trebao biti? Dr. Octopus. 75 boca na sat. Pa da ih nađem toliko. Pa dignite malo te penzionerske satnice. Nema više dosta, iako vaš svodnik svodim ovu epizodu kraju, nađite sebi neki posao, nemojte češat dupe i biti youtuber, ali preko veze. Inače ćete morat raditi sirotinske poslove. A meni kao smiješno, sirotinja. Ajmo.